Hi, good morning. So our lesson for today is about multiplication of integers. So I already uploaded 2 videos on how to add integers and to subtract integers. So karon multiplication of integers ta. Diri sa kilid, I have written the rules on how to multiply integers. If same sign gani, positive times positive, the answer is positive. If negative times negative, same sign gihapon siya, the answer is positive. And if unlike sign, dili parehas ang sign nila, negative times positive equals negative. I'll go directly with the first example. Let's have this one. Kani, the easiest. Dili naman ta maatik ani, dili ta maglibog, puros positive, elementary pa lang tadaan, naka-encounter na tag positive numbers. Like this, 2 times 3 equals 6. In positive numbers, there's no need for you to write positive sign like this. Magbutang kag plus sign diha so as to signify that it is positive. No need na. Sa answer pod, if positive, no need na pod magbutang og positive sign. So that's it. Before ani, advertise ako ha, the different symbols for multiplication. Like in elementary, we used to use this one. Kaning x multiplication symbol. Like 2 times 3 equals 6. The other is 2 times 3 equals 6 na gamit og parentheses. Naapoy uban ikulong tanan sa parentheses. Walay kabag-uhan, same lang gihapon ang meaning nila in which i-multiply lang si 2 og 3. Naapoy uban magamit og asterisk 2 times 3 equals 6 multiplication gihapon. And naaputoy isang multiplication dot. Ang multiplication dot, ang timan-an nato is dapat ibutang siya sa pinakagitna. So as to signify or identify that it is a multiplication dot. Kaya kung mabutang na siya sa bottom like this, decimal naman na siya. So make sure nga ang multiplication dot is mabutang siya at the very center. So mauni ang mga symbols for multiplication. All throughout my examples nga ihatag nako, parenthesis lang ako ang gamiton kay abot na ang mga algebraic expression gagamit naman tag x ana. So para dili libog, maanad na dapat og parenthesis. Parenthesis signifies multiplication. It is a symbol, one of the symbols for multiplication. So balik na diri ah. Puros positive, dili na siya makalibog. Sa gamay, dili na makalibog ng puros positive. Ratsada na to ha, positive gahapon. Times 1, times 4, times 5. Ratsada na to nag-multiply. Obviously, puros positive ang gi-multiply. So, positive po ang answer. Nagyod na malibog ana. So, 2 times 1, you have 2. 2 times 4, you have 8. 8 times 5, you have 40. Positive 40 is the answer. If a number is positive, there's no need for us to say positive. Understood siya nga positive. Pero kung negative, kinahanglan din nato ibungat ang word nga negative. So, timan-an nato sa letter A and letter B nga example, puros positive gipang multiply, the answer will be positive. In short, basta same sign gani siya, the answer is positive. Let's go to negative. Puros negative. The letter C. Negative 2. Pwede na siya ikulong ha, kanang pinakauna nga integer. Pwede na dili ikulong. Negative 2 times negative 1 times negative 3 times another negative pagyot. O ratsada, puros negative ang sign. Negative 2 times negative 1 times negative 3 times negative 1. 2, negative 2 times negative 1 times negative 3 times 1. Atong isa-isahon ha. Pwede ra nga kuasa na to ang sign. 2 times 1 you have 2, 2 times 3 you have 6, 6 times 1 you have 6. The answer is positive 6. Kay puros man sila negative numbers tanan. Pero take note ta ani. Basta gani even ang number sa negative numbers gi-multiply, the answer will be positive. I'll give another example. Negative 2 times negative 1 times negative 4. Kani. Sige, balik na sa letter C ha. Pila ka buok negative numbers
ang gi-multiply sa letter C. Let's count. 1, 2, 3, 4. So, even tanan siya. Even. If even gani, ang number of negative numbers gi-multiply, automatic that is positive. Here's the explanation why. Ato ning tagi-tagihon. Sa ito mag-proceed sa D. Ato ning tagi-tagihon, i-partner-partner nato niha in case nga naglibog mo. Equals. Negative, i-multiply sa negative, same sign, the answer will be positive. Negative 2 times negative 1, the answer will be positive 2. Humana tag-partner ani niya dria. Dria na punta. Gamit tag-parenthesis, that means multiplication gihapon. Negative 3 times negative 1, it's all positive. Duha ka buok, it's all negative numbers. Duha ka buok negative integers gi-multiply. Same sign, the answer is positive. Negative 3 times negative 1, the answer is positive 3. 2 times 3, you have 6. Same sign lang. Same answer. Puros negative gipang multiply, the answer is positive. Dito ta sa kung add ang number of negative numbers nga gi-multiply. Let's erase this. Proceed ta sa letter D. Tulo lang kabuok ha. Negative 2 times negative 1 times negative 3. So, dili na ta. Dili ta automatic mag-judge ha nga according to the rule, basta parehas tanan ang sign, the answer nga mag-multiply ka, the answer will be positive. No, magdepende na siya sa number of negative numbers nga i-multiply. Just like letter C. Pila ka buok negative numbers gi-multiply. We have 1, 2, 3, 4. That is even. Buot ipasabot pares, automatic, positive is the answer. Sa letter D naman, let's count kung pila ka buok negative numbers gi-multiply. You have 1, 2, 3. It's odd. The number of negative numbers being multiplied is odd. Sa Bisaya pa, bungkig. Buot ipasabot, automatic, the answer will be negative. Kaya basig mo stick ta sa rule ba nga, hala, parehas ba yan siya sign tanan, puros negative. So, automatic the answer is positive. No, you need to count it first. Kung pwede gani, step by step nimo para makita yun nimo. So, maklaro na yun diha nga negative yun dapat ang result kung add siya. 1, 2, 3, 3 numbers, it's odd. So, buot ipasabot, automatic negative ang answer. 2 times 1, you have 2. 2 times 3, you have 6. Ganang negative man, kung malibog ka, di ka gusto mag-ihap-ihap, o imano-mano nato siya. Kanya itong una i-partner. Negative to be multiplied by negative, same sign, the answer will be positive 2. Kunya, ikopya nato ni, di nato siya biyaan, negative 3, ikopya lang. Kung gusto nyo step by step, na makita yun mo nga negative ang result sa odd number, kung add ang number sa number of negative numbers being multiplied. So, here's how. 2 times negative 3, positive si 2, negative ang isa, the answer will be negative 6. So, here, parehas sa silag answer. So, ayaw nakag-agi ing ani, diretso ana, mo ihap lang ka sa negative numbers. Balik ka. Let's have letter E. Negative 10. Times negative 2, same sign ang duha, parehas lang o sign ang duha, negative times negative, the answer is positive 20. Negative 10 times negative 2, you have positive 20. Pila da ikabuok negative numbers gi-multiply, you have 1, 2. There are 2 negative numbers being multiplied, it's even. Sa Bisaya pa, pares. Let's have another example. Letter F. Puros gihapon negative. Negative. Gagmay number lang itong gamitin din. Pwede rin na siya nakakulong. Pwede rin po dili katong kinaunan ng integer. Negative 2. Butang na to. Times negative 1. Times negative 2. Times negative 4 na lang. Negative 4. Times pag yun, negative 1. Equals 1, 2, 3, 4, 5. Add. There are 5 negative numbers nga gi-multiply. It's add. Pag add gani, bungkig.
ang number sa negative numbers nga gi-multiply, automatic negative ang labas ana ha. Balik ta sa rule, dili pasabot nga kung naglaray na nga puros negative diha nga gipang multiply, positive na ang labas pag ihapsa kung pila ka buok negative numbers gi-multiply. Let's count again. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 negative numbers being multiplied. Automatic negative ang answer ana niya. 2 times 1 you have 2, 2 times 2 you have 4, 4 times 4 you have 16, 16 times 1 you have 16. Negative 16 is the answer. Dili na to atong mag-pair-pair ha. I don't suggest nga mag-pair-pair. I-explain ko lang to para makita ninyo nga basta add gani or bungkig ang number of negative numbers nga gi-multiply, negative ang result. Another, proceed na ta, puros naman ikuan, like signs, proceed na ta sa different signs being multiplied. Let's have letter G. Example, negative 4 times 1. Take note, parenthesis is a symbol for multiplication. Take note ana. Negative si 4, positive si 1, dili, parehas ang sign nila. Automatic, the answer is negative 4. Basta dili parehas ang sign. Let's have another example. Negative 8 times negative 1 times negative 3. Ipha kung pila ka buok negative numbers gi-multiply. 1, 2, 3. That is add. Bungkig ang number sa negative numbers nga gi-multiply. Tulo ka buok negative numbers gi-multiply. Automatic negative is the answer. 8 times 1 you have 8. 8 times 3 you have 24. The final answer is negative 24. Another example. Kaya pa ba dire? Hindi na makita? Ang H makita, dili. Kita. Sige, mag-erase na lang ta. Pinakasayon ang multiplication of integers. Wala siya ilibog. Basta same sign, positive ang labas. Basta different signs, negative ang labas. Negative 3 times 2 times negative 4 times negative, positive 1 ta equals negative, gi-multiply sa positive, multiplied again to negative, multiplied to positive. So, ihap ta kung pila ka ba positive numbers gi-multiply. Pwede ra tagmano-mano, pwede ra diretso ha. Okay, the positive numbers in here, pwede ra po ka mag-una sa negative numbers, walay problema. Negative 3, una ko na itong puros negative. Bagisan ako ha, negative 3 and negative 4. Sila nga ito ang una kong multiply. Pwede rin siya i-retsada, pero iganion lang nato para iwas libo. Negative 3 times negative 4, puros positive, puros negative ha, same sign. The answer is positive 12. Unya, dito na punta sa positive, gamit ay parenthesis. Ayaw lang na siya itapad lang, kay ma-one number na sila. So, you have 2, i-asterisk na ko ni, positive 2. Ang isa, positive po si 1, multiply ng duha, 2 times 1, you have 2. So, last, 12 times 2, you have 24 is the answer. Lang, let's have another. Ito ba na ito? Let's see. 30, negative 10, times negative 20 times 0. Okay. Pag 0 na gani na, i-multiply any numbers being multiplied to be multiplied by 0, the answer is always been 0. Always 0, gina siya ha. Ayaw na na-imay kung positive ba na or negative, automatic, that is 0. In 0, wala na ginatawag na positive, positive 0, negative 0. 0 is 0. So, yun. Matik na siya. 0. Ngayon na pag-mind sa sign. 2 times negative 20, negative 3. Equal sa baba lang ta. Positive, multiplied to 2 negative numbers. Pwede na po unahon nini mo. Pwede na po ka 2 times
20, pwede ra pud ratsada. Pero ang ubang estudyante nako, ginauna nila, gina-combine sa nila ang mga negative numbers, usa sila mag-positive. Copy lang sa na si 2, copy lang sa na, and then unahon nato nig-multiply ning puros negative. Negative times negative, it's the same sign. The answer will be positive. 20 times 3, you have 60. Last step, 2 times 60, you have 120. Same lang gihapon, pag-ilisan ng natong sign of integers. So, that's it. Proceed ka sa division of integers.